mnikati wemandla nekuthula nenjabulo nempilo yaphakade. Sisesikhathini sakho, sihlengwe sathethelelwa nguwe, wasenta tikhondi takho, thululela moya wakho eti kwethu, dente uti vakalise bukhona bakho. Siyakubonga ngoba sesivile encwadini yesambulo sahluko 5 verse 8 kwekuthi kwabonakala sitsha lesasigcwele impepho lengikhuleko walabangcwele. Siyabonga Nkosi ukuthi imithandazo yethu iguquka ibe impepho lenuka kamnanzi emakhaleni akho. Kuyasijabulisa Nkosi ukuthi imithandazo uyayinaka, ayiqini ngekuba imithandazo kodwa Nkosi ijinge ibe ngemakha kuwe. Thatha Nkosi ludumo nakulomzuzu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Bangcwele, sithanda thatha lethuba siphinde sendlulise kubingelela nekujabula kwethu etindzaweni ngetindzawo lapho uNkulunkulu anihlanyele khona. Nesibusiso nje lesikhulu kakhulu bazalwane, including make wami lengithina ngiceda avela bhale iWhatsApp usho ukuthi awu sivile indaba yaJesu lemnanzi, abese uyangibekela awu ngive ngijabula kwekuthi angihambi ngedwa kulendlela. And kungijabulise lokho ukuthi insindiso ngayishunyayelwa nguye, wathi thatha Jesu. Ngikhumbula kahle ngangiyofunda grade 1 ngangina 13 years lapha ngase groundini, bathi bekuthiwa ngamapi groundini lapho ngademukelela Jesu. From that time ngimncane nyalo sengize sengisebenta esigayweni, sekubonakala tinwele setithelwe impuphu lapho ngisebentela khona. Soloku angake ngambona Jesu angijabulisa. So ke siyabonga kakhulu bo Carol Mbuli, siyababona bavela ama likes and yo labanengi bazalwane, labanengi labanye ngisaba nekubabale magama abo ngibitala engathi ngiyabathelethe. Labanye ngisaba nekubita amagama abo bayavela la batshengise ukuthi bakanye nathi, labanye bathumele ama hearts ekuyasibusisa kuyasikhuthata kakhulu lokho. So ke bazalwane, kungenta ukuthi nami ngifune ukuthi lokuhla sikuhle sikanye kanye. Namuhla yenzambama la khona yendulela lilanga lemenyuko, la khona sithi Jesu uyenyuka ubiyela ekhaya lapho avela khona. Kodwa namuhla ntambama sibona kwenyuka wa Elijah lo wenyukela emazulwini. And siyakubona nalokuthi kwenyuka wa Elijah ahambe ashiye labanye ngemuva, kwangasiyo imfihlo, kwakuyinto beyatiwa. Kulethi fundo lesitifundzile namhlanje sicale ngelubo 15, 2 Kings chapter 2 verse 1 to 15, Revelations chapter 5 verse 1 to 14. So ke sitinte kulo 2 Kings chapter 2 verse 1 to 15. Lapha uma ngabe inkosi seyitamthatha Elijah emenyusele ezulwini, yamthatha ngesiwungu wongwana semoya. Lapha kukhona ke lokuvela ukuthi ingathi lendzaba beyatiwa, lendzaba yekwenyuka wa Elijah enyuke abiyele ezulwini noma aye ezulwini. Siyabona ukuthi masifunda iBhayibheli Elisha bekayadi lendzaba, nalabanye baprofeti bebayadi lendzaba. Kungako bebete abatombuta ukuthi uyadi ukuthi inkosi yakho itawuthathwa namuhla
athi yebo ngiyati kodwa anisukhuluma ngalendzaba. So ke bekati beyatiwa lendzaba lena, and ke kuthi beyatiwa njani singete sathi kumbe kunokwenteka ukhona umprofeti lo waprofesaya kwekuthi kutawukwenteka lokho, wakumemetela lo lokutawukwenteka, ngoba baprofeti bayathi khuluma tintfo tingakenteki basiqwayise ukuthi naku lokutawukwenteka. So ke nala kukhona kwekuthi kunokwenteka ukuthi sikhona siprofeto besike safika sasho ukuthi utohamba kanjani Elijah, njengoba nanguPaula sabona emadodakathi aleya nceko wathi thatha tibopha noma ngifilipi athi bopha ngemabhande, athi mnikati wale bhande utakwentiwa nje. Wathi Paul angalungeli lokho kuphela kodwa nekufa ngenxa yalendifangelo. Uthi ke Elisha, ngifunga kuphila kwasimakade nekwemphefumulo wakho angeke ngize ngishiye. Elijah bekamvivinya lo Elisha nakathi salala, bekakusho lokho as a test, amvivinya avivinya kuthi nikela kwakhe Elisha ekumcontain his devotion kwekucontain uNkulunkulu kwekuthi unyaniseke kangakanani. Njengoba ke siyabona kwekuthi Elijah utawuthathwa ngendlela lengakavami ahambe aye ezulwini. Elisha kwabita ukuthi ahlale madudane atoyibona yonke lento leyitakwenteka kulo mentor wakhe, kulo la mentorisha Elisha, wafuna ukuthi abone uyise ukuthi utohamba kanjani. Futhi ke siyabona kwekuthi lokhu kuhamba kwe-Elijah noma kusuka kwakhe kwakwatiwa ngisho nabaprofeti labalapha ya kubo Jericho nakubo Jordan. Uthi Elijah ku-Elisha, asewuhlale la, ngiyabuya ngisalapha, sihlala la, ngiyaqela ngisaya lapha inkosi simakade inthume khona. Uyaqhubeka Elijah nekutesta okanye kuvivinya noma kuhlolwa i-devotion yalo mfolo Elisha. Lokho ukuthi uma ngabe umentorishwa ungabe kuzonda kuvivinywa kutawuvela ngetindlela ezahlukahlukene kulo ukumentorishako. Kulesinye isikhathi akubi mnanzi, kuba ngathi uyakunyathela, kuba ngathi uyagqilateka. Kodwa siyabona lapha kwekuthi Elisha uyaqhubeka uyabambelela uyema emagameni akhe, ngoba uyayathi ukuthi ikhona into leyitakwenteka lengaketayeleki yenteke la kulo mphathi noma kulo babe wakhe wakamoya. Lana ke siyabona ukuthi kwananaye Elijah qobo lwakhe ingathi bekathi ukuthi kuneluhlelo loluyisadrama lolutakwenteka luthatha impilo yakhe luyisuse emhlabeni. Kodwa na ke nasibuka lendzaba siyabona ngathi Elijah bekafuna kuhamba ayedwa, angafuni kuhamba abonwa abantu, angafuni kuhamba kumbe ngaleyo ndlela tohamba ngayo ingazi ukuthi itamlethela sanhlazwanyana oso. Uyathi baprofeti bantu bemazibithi lathite labatshela abantu tindzaba letithite letibuya kuNkulunkulu. Lesinye isikhathi basebenzisa noma ngabe ngiluphi luhlobo lwemedia, kungaba kubhala, kungaba kumtshela emehlweni, kungaba yini. Umprofeti uyakusebenzisa konke lokho, kodwa baprofeti sebakwentile konke lokho ingathi bakukhanda kulihlazo uma ngabe sekufika tikhathi letimatima letitawu
kuletha kumbe info lengakatayeleki kwetabo timbili. Bafisa ngathi ngabe leyo nto ingenteka babodwa ingenteki baphakathi kwebantu njengebantu lasebamemetele tindzaba letinhle kangaka. Uyathi nje nalo Elisha lo wagula kabuhlungu wafa akazange wangqwathwa even honorable wajiwa nje emgodini lo open abe ende imisebenzi lemikhulu. So uNkulunkulu uma ngabe sekabalandza bakhe labente imisebenzi lemikhulu kuba ngathi balandwe nguSathane. Siyabona ke lamadoda lamabili ayahambisana ayaqhubeka. Soloku Elisha akafuni kwehlukana nale mentor yakhe kuze kufike isikhathi la khona uNkulunkulu atomthatha khona njengekwesethembiso. Lo akafuni kwehlukana naye lide athi ukuthi utohamba utothathwa kodwa kwehlukana kuba yinvo lengasilula. Lana ke siyabona ukuthi Elisha ugcina kulo verse 8 to 10 uzoqela sabelo lesiphindwe kabili lesivela kuElijah sita kuye. Sitakufunza masinyane lokuthi kusho ukuthini ukuthi lesiphindwe kabili. Singathathi nje haphazardly willy-nilly. Kufanele sikufunze lokho. LiBhayibheli ngiyalithanda because letinye into utifunza nje ugijima ungatati lokuthi tisho ukuthini. Uyabona kufanana netinto temthetho. Uma besifunda the legal documents akafanani nemzekelo okanye neliterature. Leli gama linetinto letinenge letifukamelekele ngaphansi. So you need the people with the legal background but don't interpret lokho. Kanjalo ke nelibhayibheli akusiyo nje incwadi yokuthi utayifunda ukuthi soye understand ngoba utawufika la usiniketa khona inkinga. Uke wathi lo mnye lecturer wethu sise college wathi khona lebekafunda iBhayibheli lithi uthi uNkulunkulu uphela abampofu avuka yobaba. Uthi uNkulunkulu yenta ukuthi ngayela ngathi maliso lakho lihlupha likhuphe. Wathi hayi ke akusiye uNkulunkulu okhuluma lokho nguSathane. Timonje leselikhuluma lokho. Ngeke uNkulunkulu athi angikhiphe liso lami. So ke lokufunda livi ulithathe kumbe kulesinye isikhathi literal phinde ulifunze ubese uyaphika uthi hayi kanti sithi phela le livi leliBhayibheli lonke liphefumulelwe uNkulunkulu. Bese kuba khona letinye into lokuhamba uthi qaphi hayi lokho akusiko lokho ngiko leli uboleli hayi seliyaqalekisa lelo liyavuma leli njani cha bazalwane liphefumulelwe uNkulunkulu sitho njalo lilivi laNkulunkulu. So ke lokho ukuthi we need to interpret it ngendlela yakhona. Ungaze uqabange ukuthi lo David bekalwa nemuntu noma bekasho lokwaqondise umuntu cha bazalwane. Lokhu kudinga ukuthi uhlatiwe ngendlela yakhona. Lana ke sesiyabona ukuthi Elisha uthatha lesembatho sakhe uyaqoqa ushaya emanti bayawela bawelela kushiya loya. Endike lento leyo bekumangaliso lo ongaketayeleki. It was a strange and unique miracle. Kwinto lengakatayeleki lengakafami kanti yinto futhi lenteka ikenteka lento lengakatayeleki lengakavami. Etinto uma ngabe prophecy yenteka namuhla Musa uyithatha yonke uyirwabisha uyifaka emqonyeni uthi ayisekho lento yeprofesi le ikhona manje ukuthi kuhlangahlangene nalana ke kwawajayelekile ukuthi tiyenteka into letinje leti genuine tiba khona kutotola leti ngasi genuine letinye takhona. Siyayikhuluma ukuthi masibuka equality siyithatha khona lapha yana kule quantity kuthi kukunenge kunjalo sibe sikhetha khona sithola equality. So ke lana siyabona ke ukuthi wenda leyo nto leyo le strange and unique le kuleto tikhathi tatenteka into leti strange and unique. Lana sibona Elijah uhamba etinyathelweni kaMoses lo wavula lwandle baka yena Joshua lo wavula iJordan. So siyabona ukuthi lokhu umangaliso okwehlukaniswa kwemanti uNkulunkulu uke wakwenda
ngalaba profeti labendlulile noma ngalaba holi labendlulile bahamba ngaphambili. uNkulunkulu uma ngabe enda info isuke ingasisha kodwa usuke uNkulunkulu enda into kuletha imvuselelo kithi kude lokusha uthi Jesu kuninika umyalo lomusha. Lo myalo uvele ukhona uthi thanzanani wothanza sitha sakho kuya uthanze makhelwane wakho. Kodwa musha lo myalo ngalo kwekuthi Jesu ukhuluma manje wekuthi la sitha sakho noma makhelwane wakho uyomthanza njengoba uthi thanza wena. Kubese ukuthi umzalwane wakho umthanze njengoba uthanza uNkulunkulu. So uyehluka umzalwane musha ke lo myalo ngoba so unebehluko ukuthi lo mzalwane luthando leyena lofuna luthole ngilo thando loluphelele lofuna ukuthi uthande ngalo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ula kuye ula kuwe. So give it umzalwane what you can give it to God ngoba uNkulunkulu ulapha kuye. Kodwa lo ngakholwayo ke mthande njengoba uzithanda wena as a human being. Andisithi thine sizelwe ngokusha sizidalwa ezisha. Saphinde safunda lapha kuColossians wekuthi lokhu beselo kufihlekile iminyaka ngeminyaka uNkulunkulu uthanze kwembula kithi namuhla lokhu lemfihlakalo inguKristu lolithemba lenkazimulo lo lapha kithi. Uma besikholwa ke sina Kristu lapha kithi lolithemba lenkazimulo. Lokho ukuthi umzalwane kufanele ukuthi akuthole lokho lokufanele sithi sikubhekise kuNkulunkulu. Uthi ke qela ukuthi ngingakwendelani ngingakathathwa usho Elijah kuElisha. Uyabona ke lesimemo lesi sikhulu kakhulu. Makathi umuntu uqela uthi ngingakwentelani ngingakahambi nawe ufisa ngathi ngawunathemande especially lo muntu nawumbona ukuthi uyahamba lo muntu emhlabeni uyafisa ukuthi hey Nkosi yami uNkulunkulu wami ngiside kodwa ngathini umphefumulo ungaphumi ngoba lento inkulu wananaye asathi ukuthi oyitreata njani. Endikelana siyabona ukuthi Elisha nalokuthi aphikelele ale kwehluleka ale ugive up endleleni kusitshengisa ngalokuqaqile kwekuthi bengafuni ukuthi inkosi yakhe ihambe angakaboni noma angakakutholi lokho leka kuphokophele lokungemagama noma lokuthi busiso ukuthi agcine ngato Elijah empilweni yakhe Elisha. So ke sibona lapha kuneligama lelibhalwe ngesingisi lethi tenacity. Leli gama lelithi tenacity lisho umuntu lophikelelako noma lesimo siphikisa kuthiwa kude umsebenzi la eme kuthiwa kude umsebenzi eme kuthiwa ufunani manje athi ngifuna umsebenzi ingani siyakutshela ukuthi umsebenzi athi cha ngitawuhlala la uze uvele umsebenzi. So ke le ndvodza sibona kuphikelela kwawo lokho ukuthi kukholwa is none other than kuphikelela. Bantu labakholwako babantu bekuphikelela babantu bekuthi bangagive up endleleni. Kulula kugive up endleleni ngenxa yetimo losuke sohlangabezene nalo. Kodwa uma ngabe utati uphikelela ngemandla uyaye uthi ngitawukufa noma ke ngiyafa ngakutholi lele ngicelayo kodwa mangife ngikholwa lungile athi lo umhlabeleli kanye nawe Nkosi yami mangihambe imihla yonke noma indlela iya eGolgotha iya kufeni ayiyi kuemployment ayiyi promotion ayiyi ekuthandweni ngizoyihamba kanye nawe. So indlela leyo kholwa indlela
yokuphikelela uqhubeke uye phambili ungalahli. Ngijabulile ngithi ngiyabuka letinye izithombe ngibona lo mnyegogo beyavela ngogogo ngesikhathi sifika lapha eMbafa wakamyeni. Lo gogo ubekahlabela ingoma yethi wenhliziyo yami ma uhlaka niphe ziguhaqi zithanza ko zivukela wena zivukela wena lidauta anda haze ungalahli we lezokhali ekufeni uzoqeda umsebenzi. Yabona ngibhimbile kodwa nje ngiyawumagama langa uthi ungalahli lezokhali ekufeni uzoqeda umsebenzi. Lapho ke ngilakupheleleliswa khona. Now sibona ke such a caliber empilweni ya Elisha wethi akafuni kulahla kuze kube sekupheleni. And siyabona kwekuthi lana lo moya wokumvivinya nokumhlola ukuthi uyafuna yini, utawukhona yini, utawuqhubeka yini. Kwabonakalisa ukuthi lo muntu utinikelele wonke. Utinikelele wonke kulomsebenzi kwekuthi noma ngiyafa mangife kulomsebenzi kungilungele, noma kwentekani lokho kwenteka ngikulomsebenzi kungilungele. Uyabona njengemasoja, my spiritual father likes to watch this action move. Mina angwathandi, ngiyabuka ke ngihleli naye ngibuka eceleni bona amasoja adubuya abawadubula labanye yafa kunjani. Ngathi ya uyabona lisoja noma ngabe liwabonile lamanye afa itolo kuthandi, kodwa namuhla livukela khona kusasa liyakhona ngoba lathatha sifungo. Hayi sewuthi ngitawuphila kamnandi, kodwa sifungo sokuthi ngitawukufa ngivikela inkosi yami, ngitawukufa ngivikela live lami, ngivikela abantu bami. So labantu bathi nikela ekufeni bakufa bahamba. So ke injalo into lefuna ukuthi izaliseke kithi singemaKristu, sibonakale ukuthi lento sikuyo sitinikelele wonke. Siyabona ukuthi lapha Elisha wema ngaphandle kwekungabata, ngaphandle kwekuthi abe ne second thought. Kungakho wagcina akwemukela lo bekaqela kuyise wakhe wakomoya. Uthi ngicela emandla akamoya noma ngicela sabelo semandla sekamoya wakho sesiphindwe kabili lapha kimi. Uyabona ke lesicelo lesi lasenta kwaba sicelo lesasehlukile etiqelweni bantu laba banana. Excuse me, kucela emandla sekaphindwe kabili. Bantu bafuna imali, bafuna amasimu, bafuna yini, abafuni kusebenza. Babanga tindlu taboyise, babanga timpahla tebantu lasebafa. Lo muntu waze wafa angamnaki, anganenzaba naye. Kodwa namhla ngoba sekafile sofuna ukuthola sabelo. Lana uqela kuye asaphila, double portion of the mighty spirit upon Elijah. Siyabona ukuthi lokhu lokwacelwa nguElisha
ku Elijah lokungumoya waNkulunkulu so uphindwe kabili kuye lo moya waNkulunkulu lobo usebenza na Elijah ngoba bekungasiye Elijah bekasebenza kodwa ngumoya waNkulunkulu bekasebenza nga Elijah uthi nami ngifuna lezo sipho samoya sisebenze ngami singisebenzise. Uyathi namhla nangifika lapha kuthi a young boy uthi mfundisi ngicela umsebenzi cela nje ukuthi ngingakwentelani mfundisi namuhla noma kusasa noma ngemgqibelo ngathi awu manje mfana wami ngisaqabanga. Uyathi lo mfana ungikhumbuza exactly now waqela the double portion of your mighty spirit ibe sethi kwami. So ke lana siyabona ukuthi kumqokwa nekucela tindvo ngoba lishito njalo live laNkulunkulu encwadini yaJakobe lathi asiqele kuhlakanipha longenako kuNkulunkulu lophange kungafehli. Uyabona thina into beyangathi qela Elisha ku Elijah beyangaqala uthi hey ngicela ingcebo ngoba phela nangu lo muntu usoyafa bekaqebile kakhulu Elijah beyaqala ingcebo beyaqala iposition ukuthi ngicela ukuthi ungibeke kule position yakho beyaqala emandla semhlabeni ukuthi ngihlonipheke emhlabeni bantu bafuna emandla lamhlabeni labanye bayabulala labanye banengadi etihlelo labahleli kito labanye bahlala kuleti hlalo baqoshe abantu ema position siteni ngoba so semandleni amandla emhlaba esikhuleka ukuthi baqoshe amadimoni baqoshe labanye abantu. And bengacela ukuthi hey baba ngiyacela ukuthi mane bonke lo lokuhle lokushila losekusele ngasemuva akusale kuba kwami cha wakazanga zacela lo waqela emandla amoya waNkulunkulu lebosebenza kuElijah ukuthi ude sewuphindwe kabili lapha kuye. Andike lokho uqela sabelo ngeDeuteronomy chapter 21 verse 17 lekwakusabelo sendvodzana leyetibulo kwekuthi vele le ndodana yetibulo yayinesabelo 21 verse 17 uthi ke kufanele iyemukele le ndvodzana letalwa ngule salewa kade sayo kuthi ilitubulo ngekuyinika sabelo sayo lesiphindwe kabili kuko konke lenako leyo ndvodzana ngiyona iluphawu lokuqala lwemandla ayise lilungelo lebutubulo bayo layo. This is Deuteronomy chapter 21 verse 17. Bekaqela ukuthi njengoba mina ngiweqala kumatibulo akho kubantwana bakho ngilitibulo lakho ngine right yeqela lele nguqelako. Andike Elisha bengaqela ukuthi ngicela kuba isuccessor yakho kuba ngulotolandzela emva kwakho entelo kanalokuyana bengaqela lokho kwekuthi njengoba phela bekuyiqala vele nalapha kuministry umfunde 1 Kings chapter 19 verse 19 nguye weqala 1 Kings chapter 19 verse 19. Kodwa sibona lana uthi noma ngingumntwana weqala noma kungimi lo mentorishe ngaba weqala kodwa kukhona info lengingenayo ngite moya wemandla ngicela kuba endorsed kugcwaliswa ngamoya. Uyabona imfundo ungaba nayo i-experience ube nayo konke ube nako kodwa mangabe ute moya loluqobo the anointing of God konke lento yakho ayinamsebenzi ilula nje and ngumoya waNkulunkulu wena tindvo tehluke
ngumoya waNkulunkulu oletha ivelu entweni oyendako. Ngumoya waNkulunkulu lo ngiwona uthi na ufika ufaka istempu kulento yakhe bese iyaphasa nomaphi la iyakhona. Uyabona, in the beginning, when God has created heavens and the earth, the earth was void. Umhlaba wawu empty. Umhlaba wawunebumnyama. Umhlaba wawu chaotic. Umhlaba wawungena order. Kodwa umoya waNkulunkulu wawehla wenyuka noma ufukamele lokho. Yenda shoko ukuthi into yakho lonayo angekho moya kwathi lo ukuthi ine disorder. Into yakho lonayo angekho moya waNkulunkulu kuyo inebumnyama. Into yakho lonayo angekho uNkulunkulu kuyo ine chaos. So ke dani kuba unayo lemvo ubese uyaqela umkhuleko, uyaqela sibusiso lesivela kuNkulunkulu. Sehlele sengamele sifukamele umsebenzi waNkulunkulu. So ke uthi Elisha angeke ngikhona kwenta lutho ngoba moya awukangifukameli, ngifuna ukufukanyelwa ngulo moya waNkulunkulu. Ngoba wena uyahamba nje ngubonile lo moya ukufukamele nawo. So into lefuna siyicabangisekelena ukuthi yihle noma yimbi. Esikhathini lesinye siyayicabanga ukuthi hayibo ngeke phela umuntu inherit afanane naloya lesengasekho noma afanane nasibandibanyana. Funa naye abe unique, naye tipo takhe tiphumele ebaleni. But kufuna siphinde futhi sikucabange lokhu nasibuka Elijah na Elisha kuthi uNkulunkulu kulesinye isikhathi uyadenta tinkonzo noma inkonzo yalomunye ibe nako kuthelelana naleya lomunye inkonzo. And uNkulunkulu akwente lokhu kulapha kuloya kube khona nakulo. Angakwenta uNkulunkulu. Musa ke khamba uthi hawu lona sowakopa bani ngisho nekhuluma nekhamba nje sengibani cha asukwenta lokho. uNkulunkulu ungethuli kwaloko lokuqabangako nalokuqabangako ukuthi wena uyakwadi. Uthi ke Elijah mangabe ungibone sengithathwa lokhu lokuqelako utawemukeliswa kona. And ke Elijah sekamvivinyile ngelo Elisha ngetindlela letahlukahlukene kwabonakala ukuthi utimisele ukuthi ahlale Elisha. Uyabona kulukhuni kuhlala nemuntu longathi ukuthi utawufaneni noma utawuqashwa nini emsebenzini noma kutakwenteka nini ini. Uyafisa ukuthi ngathi ngaye mshiyashiya kancane ngitabuye ngibuye nami kunaletinye tintfo leti ngibitako leti ngifunako. So kulukhuni kuhlala ulinze nemuntu. Uthi umfundisi umbishop lengimthanda kakhulu ngenhlitiyo yami yonke, umbishop Babesikhali wase South Africa. Uthi uma ngabe utofumana tinto taNkulunkulu kupita ukuthi kulesinye isikhathi uke ukhohlwe ngeliwashi lakho, ukhohlwe ngetidzingo takho, ufocuse kuloku lokufunwa uNkulunkulu. Uke usivumele isikhathi sakho sikulahlekele, uyeke lakho lwashi ubambe lwashi laNkulunkulu. Info leyenta Elisha wafumana something, wakhohlwa ngesakhe isikhathi, wanamathela esikhathini salo afuna kwemukela kuye. Uyabona lento yakho yokuya esontweni ulibale kubuka isikhathi ungazi ukuthi useclassini utomtshela ukuthi period yami iphelile. Ayisiyo lento leyo, utawuphuma katholi next uyaphuma u-empty nje uligobhoza ufuna phela nje. Asawufunza ukuthi mawuteka uNkulunkulu muvumele aku-operate ngendlela afuna ngayo. Uyakusibekela imiqaba lapho ukuthi inshumayelo yinze iyakulalisa injanje kunjalo nje kuthi nakunye nokwentako
lokho 2 minutes ukuthi mina bengikulalela nje 2 minutes ngamuva lo kunye ngasakufa ke yenta ke phela lokho 2 minutes. So ke la siyabona ukuthi waspenda a good measurable hours or remarkable hours. So lokho ahlelele nje ukuthi ngimane kube khona lengiphuma nabo lengithole kubabe wami. So lokhu kuyajabulisa kuyasakha ukuthi sibone emadvozana ethu akamoya athoba noma angayi-understand lento angayikhona kuyilandzela lento kodwa ngoba kwentiwa nguyihlo kuthobele. Uyabona ke umabe lokuthi nikela kwakhe Elisha ahlale ngalendlela lebekahleli ngayo kwendlula tivivinyo waqina wema lesicelo sakhe nakanjani sasitawugcwaliseka ngoba indoda kaNkulunkulu disipitathi siqinisele kulesi sikhathi. Elijah siyambona uyenyuka ke manje soya ezulwini lapho bebasakhuluma lisho njalo livli laNkulunkulu as they continue talking or continue talking. Yes, asathi ukuthi bebakhuluma ngayo sawungathi qabangela nje nawe kodwa lendzawo lebesebeme kuyo ingathi bebeme emagqekeni asezulwini, ingathi bebeme ku sanctuary yaNkulunkulu, ingathi amazulu bekavulekele bona base baqala le discussion yabo baqhubeka nale discussion yabo angathi noma bebakhuluma ukuthi hey ingabe le ministry wayiqala njani wena, ingabe kutaba njani nasewambile noma hey nasengambile mina kutawusale kube njanjanyana noma bebakhuluma ukuthi no le ministry yami ngisale ngiphetha kanjena wena ke sothatha lapha ubhekelele noma bekamnika tathi iqwayiso leti zothile solemnly warnings ukuthi hey uboqaphela lokhu nalokhu uqaphele nalokhu uqaphele lo msebenzi lona lesiwendako ungumsebenzi lo unebuqhayi kakhulu weprofeti asathi ukuthi bebekhuluma ngani kodwa nje siyathola ukuthi bebasakhuluma ngalesikhathi emahashe emlilo nebagibeli bawo nenqola yemlilo itawufika babhidle bese siungwane siyamthatha. Lokho ukuthi umsebenzi waNkulunkulu kufuna siwende to the last breath. Ungayeki kumkhonta uNkulunkulu, ungayeki kumenta uNkulunkulu abe inkosi empilweni yakho. Uma bebithatha uyale wenteni ukhuta kuze kuphuma umphefumulo. Yafika le nqola leyayitana ingumlilo nemasha umlilo kwaba naleso siungwana lesafika satomthatha into lebengazange seyikayifakazeleke. It was something strange and unique lelenteka ekulaba prophet bobabili bemile baxoxa kulesinye isikhathi saNkulunkulu mase sifikile asisihloniphi lesakho sikhathi lesaNkulunkulu sisibita ukuthi i-kairos moment, not lesethu lesi-chronological kwekuthi njalo sesikhathi bani noma ngisizini bani lesaNkulunkulu sikhathi yonke ngisho nendalo ithi nyalo sesikhathi. Uma ngabe kude lokungakuthatha kuvuleka umhlabathi ungene phakathi kubonakala ukuthi esekuphelile. So ke lapha kwafika lesungungwana ke sase siphakama naye Elisha simyisa emazulwini. Lokho kusho ukuthi impilo yakhe emhlabeni yayimaka ukuthi iyaqina. Enike kusasa sitabe sikhuluma ngolwenyuko lwenkosi yethu Jesu Kristu. This one ya Elijah, it was dramatic. Mahashe mlilo, ingona yemlilo, bagibeli bemlilo, sihushu lesihushako, siyamphakamisa sihamba naye, asiwathi amahashe aphele laphi, asibathi bagibeli baphele laphi, ingona iphele laphi. Naye Elijah ambona lona kuthi nangiya uyasithela. Kodwa sibona lokhu kwaJesu kwenyuka kwehlukile. Kwenyuka bambona sithele fini. So Jesu inkosi yakuthula.
kwenyuka kwakhe kusishiya nekuthula. So ke wathatha wenyuselwa ekhaya ezulwini noma wenyukela ezulwini ngesikhathi lamahashi ababhidlabhidla. Ngabe ngisho something ngalo ukuthi uyabona makuthi asikhathi sekusale sehlukana asehlukani kamnanzi athi umhlabeleli lapho njalo sehlukana uyafamizinyembe kodwa lapho sohlangana zinyembe zizosulwa inkosi. Uyabona ke uma ngabe sehlukana noma ngabe sehlukana nebangani bethu noma ngabe sehlukana nabo bani akubi mnanzi, kodwa kulesi isikhathi it is necessary ukuthi kube khona kwehlukana at some point. And ke lapha lamahashi emlilo nebagibeli bemlilo nenqola yemlilo bekusymbolize the ministry le Elijah bekanayo la kulesive saka Israel. Lokusho ukuthi ngalamanye amagama iministry ya Elijah yayendlula emahashi la aseqophelele sethu nebagibeli baseqophelele nenqola. I-ministry yeprofethi, i-ministry yemntu kaNkulunkulu yehlukile in the community ngoba is a watchtower. Ubone tinto tiseta atikhulumisa tihlathini. Umprofethi kunetinto uNkulunkulu lamnike tona lengingenato mina. So uma ngabe sinemprofethi, uma ngabe sinemuntu kaNkulunkulu inqeku yaNkulunkulu kuleyo ndawo, we must take it as we are blessed. The ladder from earth to heaven is amongst us. Uma ngabe kunemfundisi kule community uhlala kuyo, mbonge uNkulunkulu, emazulu ehla enyuka aqhumana naye, is set apart. Ungambuka ubethelele nangendlela yozalo lwakhe, nangendlela yetemnotho wetake, nangendlela yiphi umbuka umethelele, kodwa lo muntu loyo umqokwa emphakathini lapho niphila khona. Ikube kuyenteka bantu bayamhlonipha uNkulunkulu, ngabe bayaletha nje nkosami inceku sihambe siyolima nekulima kwakhona lokungabonakali, fuyana tinkonyana takhona nato ngathi tidliwa imdlonja ekunjanjanyana. Kahle kahle tinceku bengakafaneli tiyolibatisa lapho tiyokwakha tingathe tiyofuya tinkomo tiyowendani kwale tinceku wekuthi tibe semthandazweni tinquse tente ngizokubala masinyane ngiyeta kuko ngizokubala lolo bekwentiwa ngu-Elijah. So umsebenzi wenceku mukhulu musa nje kumbona wathi into lengaphili kahle ehloko. Labanengi baze bathi hawu mina ngagana naluphuya bengathi uthi ngifaka lapha naluphuya nalo vele nangabe wena ucabanga ukuthi injinga lo muntu unjinge ngekamoya hayi ngalendlela yakho yasemhlabeni. Ucabanga ukuthi unjinga ukuthi unethi imoto nabo jet nabo yini leto tinto letifako letiphelako unjinga lobungiko ngoba ukuthi lo muntu uphethe timvo taphakade uthi yinqola yemlilo, mahashi emlilo, bagibeli bemlilo, konke lokho kubhalwa empilweni ya Elijah. Mayibonge mfana. Uyakhala ke uthi babe wami nqola yaka-Israyeli nebagibeli bayo bemahashi. Lokukhala kwakhe lapha kwakutshengisa ukuthi Elijah bekangemandla a-Israyeli. Israel kuba unemandla uyakhona kwenta tinto. It is because of Elijah lebekahlala phakathi kwakhe. And kumbe bangamnaki nekungnaka, bangamphinde kuhla nemahewu, banganenzaba naye, baholile nje batokudla bona baququmuke noma ulaceleni bathi hayi naye uyathi uyasithina man. Ngathi akagezi negeza uyasinukela uneliphuma. Njanjanyana. Lo muntu lona bukhona bakhe la.
ukhuluma tindvo letijulile with your upkeeping. Uthi lona, my father, the chariot of Israel and its horsemen. Akakhulumi ngemahashi, ukhuluma ngemuntu. Kwakuthi wendlula amahashi, wendlula abagibeli, wendlula tinqola, wena uwedwa ungetholwa no. Lokho ukuthi Elisha wawabona emandla lebeka khona kulo mprofeti waNkulunkulu asetshenziswa uNkulunkulu bekahlala phakathi kwalomphakathi ngale mprofeti kwakuyikeya kaThixo ngalokho bengathi bewumphongolo kaNkulunkulu ahlala phakathi kwabo. Uyabona umphongolo kaNkulunkulu wawenzeleleka ngoba wawunetimaqebele letimbili tematshe nemana nenduku. Yini yona lento le i-empty ayinalutho isitha ngani. And inkinga yokuthi bantu bafuna tinto letifunwa tinghanuko tabo, kodwa lo wabona ukuthi lo akusiye nje umuntu lofanana nebantu bonke. So siyabona ukuthi Elisha naye njengabo bonke bantu kwafika isikhathi la afa khona ahamba emhlabeni, njengoba na Joshua naye wafa. Siyeva ukuthi Joash lana siyambona ukhokha sililo ekufeni kwa Elisha ku 2 Kings chapter 13 verse 14. Lesifana ncamashi nalesi lesakhalwa ngu-Elisha nakushona noma nakuhamba Elijah. Umuntu waNkulunkulu wehlukile, ungambukeli phansi, ungamethelele. Yathi ukuthi bukhona bakhe busho lokukhulu kuwe. Wena lokungibaba wakho, kungumakwakho, kungumyeni wakho, kungakho, kungumntwana wakho, kuyini. You must honor God in that person. Uyabona ke lo Elijah lo njengoba kuthiwa uyinqola yemlilo, ungemahashi emlilo, ungebagibeli bemlilo, kusho nganathi tinto nathi. One, beka umuntu bekaniketa ateluleke. He was giving counsels to the king and to the nation. Number two, beka umuntu wemthandazo abathandazela. Uyabona kunebantu labangathi ukuthi tiluleko timqoka kangakanani. Yeah, ngacishe ngakhuluma. Kunebantu labangathi ukuthi tiluleko timqoka kangakanani. Umuntu nakakululeka uke weluleke umuntu athathe ajike athathe aphethe insambo noma aphethe isikhala athi ngiyokukada ngabani. Umeluleka jikisa ingqondo. Welulekwa kumqokwa. Umthandazo sifundile ngawo lapha encwadini ya Revelation chapter 5 verse 8 ukuthi angiphinde emusho chapter 5 verse 8 umthandazo kungibuzisile lo uthi lathi kube lithathe lencwadi letidalwa letine kanye nemalunga la24 awaphansi embikweliwundlu lelo nalelo liphethe iharpu netitsha tegolide tigcwele impepho lengithandazo yalabangcwele. Titsha tegolide masithandaza lo mthandazo wethu uya etitsheni tegolide kuthiwa wawugcwele. Lokho ukuthi umthandazo yinto lefuna iflowe njalo, ungathandazi kanye tathi gcwele. And ngetulu kweluleka nemthandazo abe angemandla aNkulunkulu, represent amandla aNkulunkulu emkhathini wabo. Number 4, bekamele luthango, the defense. La phakathi kwabo beka luthango lwa Israel. Number 5, bekamele kugcineka the preservation of Israel, ukuthi angonakali
awuniwe noma ngabe yini. Uyakubona ke lokho kungetulu kwemahashi, kungetulu kwabagibeli, kungetulu kwananoma ngabe ngiluphi uhlobo lwempi for i-provision, warlike provisions. Kungetulu kwako konke lezinto lesentibalile nathi. So ke kungako uma ngabe akhona umuntu waNkulunkulu afikile ekhaya lakho umuntu waNkulunkulu, akangahambi nje. Uyathi ngeke ngihambela lamanye emakhaya ngala, ngafika kulelinye elikhaya ngisahleli nje ngingakathandaza, wasukuma umfana lebeka khona lapho, wangena ekitchen, wawasha kahle iglasi, wathela emanti, wawaletha emanti la warm, ngoba kusebusika, nganatha, ngabonga, wase uyaqhubeka nemsebenzi wakhe. Iyafika nje inqebe yaNkulunkulu kuthi nakuye nje wena lokuthintawa kwakuthi sekunaNkulunkulu la phakathi kwethu. Utasola njani isibusiso? Utasola njani? Noma ngacabanga ukuthi umfundisi angathandaza akhidlize amagwebu, njengoba ngithandaza ngikidlize amagwebu nje mina, kude forget it. Kuthi into lotha ayithola, kuthi umuntu wayinyanga lokho uphume uhambe uthi uyophilisa wena ungakakhokhi lutho, ngumlotha loyo. Ngoba lo muntu noma ngaba ngumnakenu njengami nje nemnakethu lekhaya uyinyanga, lo mnakethu lo yinyanga, noma ngathi hawu uthatha phela wena ngoba ungumnakethu njenjanyana, angeke kusithe nix. Lo muntu akusiwakhe wabogogo, hawu uqalasho khona bogogo, abese basho bogogo mnike lokhu nalokhu sebakunika wena. Na ukhokha awuniki yena, unika labogogo labalapha kuye. Kanjalo uma ngabe kufika inqeke yaNkulunkulu awuniki yona, unika uNkulunkulu lo lapha kuyo. Sesifunde ukuthi uma ngabe kufika inqeke kakho azufanisa nje wathi ufika indoda lehluphekile kufike bani, bona ukuthi emazulu afike la namuhla, konke lebe ukuthi inkinga taleli khaya namuhla kuyaqhamuka bekholwa. Hayi ukuthi fikile inqeke ekhaya kakho awona noma kufike yini awathi asuka uthi ubona into tiluma, utawubethandaza utoqothuka emadolo njengana ngiyamfati nang kuthiwa ubeka kuphuka iminyaka ngeminyaka, athi ayothandaza athi angeke ngikhulume nalo mpriest lona abantu abakhe bayaqanga lapha, nana lo mpriest wehlulwa abantu abakhe, ngeke mina ngidathi thandazela. Lesalwathi athishe safa singakamntana iSamuel, so usithi siyathandaza kwaze kwasuka inqeku nayo sengathi nemoya weqhaso ukuthi ye wena mfati uyakuthakwa kulelwa yini kuze bekunini. Cha ngosama ngingathakwa, ngithululela umoya wami kuNkulunkulu, uphefumulo wami uNkulunkulu, ngumfati osekuhluphekeni kanje. Yathi le nqeku akwenteke kuwe njengefisa kwakho, wakhulelwa ngaleso sikhathi moya lwengqwele wehlelethi kwakhe lo mfati, wabamba umfana ngaleso sikhathi. Asifunde lo ukuthi uNkulunkulu uthando takhe angeke ubuke inqeke wena uthi abantu abaye yehlulwa, abantu abaye yehlulwa ngumndeni wayo, engakhulumani nami lona yini nje la ngayikhuluma nami. Akusiwena lo bithe inqeke, angabithwa nguwe. Uthi uthatha lapha sodwa ngibeke emabala, ngibeke emabala, awunothola nix. Awunothola nix. I'm telling you, uyabo uyosizakala mdlamana uBishop Dr. Darcy Dlamini angisusa la ethi songihambile sengiyakulenye indzawo, ube ngikhathi yekumbe ukuthi lo mfundisi wakho lo mthanza engikhathi wemukela into yakho, as long as kusese nami la ngi-authority figure from above, nginemagunya ukuthi this is a spiritual figure and authority of Mhlosheni Parish. You like it or not, you have to honor the man of God. Yes, you've got to honor the man of God. And lokho kuyakusita. Uyabona noma singabafundisi sibabangaki la, kodwa munye lophethe ilicense yembishop wasechurch walendzawo ukuthi ubukele ndzawo. Dihlupheke ukuthi awunkosi yami inceku akube khona lengwethula kwencekweni. Yes, I'm not joking. Noma ngingahleka, I'm not joking. Now, siyabona ukuthi kuphetha kwalenkonzo ya Elijah yaphetha yashiya timbawu letinengi letifananisa nanatyata Moses. Siyabona ukuthi Moses kanye naye Elijah bakumela kulunga
bulungisa, righteousness. Wakumela Moses ayedwa, wakumela Elijah ayedwa, watimela indoda kaNkulunkulu. Kwesibili siyayibona ukuthi inkonzo yabo inqamene nemlilo wasetinzabeni, fire upon the mountains. Kwesithathu siyabona ukuthi bayiphilile impilo yehlane, baba sehlane bawophila. Elijah lona naye bekaphila impilo yasehlane njengaMoses. Siyababona ukuthi bahlangana naNkulunkulu lapha ku Mount Sinai, na Elijah naye alokufana. Siyabona ukuthi baqoshwa ngemakhosi langakholwa kuNkulunkulu, the pagan kings. Abaqoshwa Moses wabale kwaya kaMidian, lona wabaleka inkosi laphana umfati walo mbani lo umfati lo afuna qeda ngaye Jezebel. Siyababona futhi bobabili ukuthi uNkulunkulu waba provide ngekudla nangemanti ngendlela ehlukile. BoMoses kwatholakala imana nemanti edwaleni, kanjalo nalo wathola kudla lebeka kulethelwa ngemawabayi, wanatha kuloya mfudlana loyo. Siyababona futhi bobabili kwekuthi baba nesikhathi lesithide lapha yana ehlane lesingalinganiselwa emalangeni langamashumi. Futhi siyababona ukuthi bafika la bazila khona Moses for 40 days nakalande umthetho lenzabeni na Elijah for 40 days alapha yana emkhethe lapha beka khona. Siyababona ukuthi bangemadvodza emkhuleko, powerful men who are exemplary of prayers, bebangebantu bemkhuleko. Siyababona futhi ukuthi bobabili laba bathinte amanti ehlukana phakathi. Lokunye lesibona ngabo sibona ukuthi lapha lebe basonzelene nabo bagcina kungibo ngingathi bo assistant babo laba ema successors abo. Joshua waba successor ya Moses, Elisha waba successor ya Elijah. Andike siyabona ukuthi ngisho nalama successors abo nabo behlukanise manje. Joshua wahlukanisa manje eJordan, Elisha nasakabuyele emuva wahlukanisa nawo emanti eJordan. Siyabona ukuthi bonke labantu laba benda into leti kwenteka imimangaliso, ngisho nasefeni kwabo bafa kufa lokungumangaliso. So lokho siyakubona kwenteka kubantu labalandela uNkulunkulu, kwethi uNkulunkulu letinye tinto uhladenta mafana. Wakubona ke lokho Elisha, wakubona kwase kuyagcwaliseka lokho ku 2 Kings chapter 2 verse 10, kwekuthi utawuthola the double portion yala mandla amoya lobo sikade usebenta ku Elijah, umoya waNkulunkulu. Kodwa na ke into lengethusile kwekuthi akazange wajabula Elisha nakahambako noma nakanyamalalago Elijah. Uyabona uNkulunkulu makenda into takhe asijabuli. Uma ngabe kuthiwa uyarepent emsebentini, kuthiwa wena uyakoshwa endzaweni, kuthiwa wena kwenteke ini, asijabuli ukuthi visa buhlungu. Kodwa liqinisa nalo emfrathi kulivete kwekuthi uNkulunkulu kulobo buhlungu lobo usuke akhona. Futhi uNkulunkulu usebenza kulobo buhlungu lobo. Letinye tinto sitemukela ngesikhathi sisebuhlungwini, lesi isikhathi simukele amandla nasebuhlungwini, lesi isikhathi simukele inhlakanipho masebuhlungwini, lesi isikhathi semukele things that cannot be wished away from us. Leto tinto sithola nasebuhlungwini. Bomake bengafuna ukuthi bangibheke kahle ukuthi nabasebuhlungwini lobukhulu lobabheka phakathi kwakufa nekuphila babuya nemntwana. Ubebede himself, hey Nkosiyami, ingabe umngami, ingabe umntanami, ingabe makoti wakami, ingabe zibambaye ntophila yini. Na uve bathi hawu sibonga kwehlukana kwethidumba, yes thidumba. Lokusho ukuthi
sekunemuntu ngala kunemuntu ngala. Lokhu kusho ukuthi buhlungu lobukhulu losuku ubhekene nabo kusuke kunenvo lenkulu lenhle uNkulunkulu akulungiselela yona. Ngalokufana nabo siyabona ukuthi wakwendlulisa lokukhala kwakhe wajabula impahla yakhe waku-expressa ukuthi ubuhlungu ekuhamba kwalo. Akusho ukuthi kuhamba kwemuntu emhlabeni noma bekagula noma bekanjani kuyasijabulisa siyajabula asijabula noma lo muntu bese kanethi lonza sekanjani sekangamathambo siyakhala sive ebuhlungu asithi asaphumula bese ungasathi nokuthi umbamba ngakuphi cha asisho njalo. Lapha ke siyambona uthatha lengubo lezilike kuElijah so yahamba ubuyele lengubo yayisho a special mark of somebody lobitelwe enkonzweni yebuprofeti so iphethe lengubo. And lana lesibonako sibona ukuthi lapha kwabonakala kuqhaqa ukuthi emandla Elijah sekasetulu kwakhe lomfo uElisha. Lokhu kwenteka ngaphandle kokuthi kube khona ngathini argument. Wavele nje waqaqa into yaNkulunkulu ivele iqaqele nje ibonakale ebhaleni. Uyathi ke ungafuna ukuthi iqabangele ukuthi ingabe kwafikana engqondweni ya Elisha nakabutha lengubo lapha phansi lebese idilike enakuzaneni kuElijah. And uyathi kunento lengiyithandzako naNkulunkulu kakhulu phela. uNkulunkulu lengubo akazange wayisele emahlombe Elisha. Qela ungive kahle. Yawela phansi. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi kwapita ukuthi athathe i-decision Elisha. Well, uyayithatha yini lengubo? uNkulunkulu yathi indoda yakhe uyatibeka buqama manje. Atibeke kube kuwa ukuthi uyathi uthatha yini letinvo leNkulunkulu akubekele dona. And the decision is always yours. Ethi into kaNkulunkulu awuhlohlobetelwa ngenkani. Ufuna ukuthi thathele wena sinqumo. Athi mkabelele mina ngenza isinqumo sami noJesu sona sangenza ngashiya izono. You have to take your own decision. Well, ngenda njani ke manje la kuma crossroad la sengikhona khona. Ngiyafuna yini mbamba ufana na Elijah unakulese ngikubalela ngenhla. Ungaphinda uscroll ubuyele emuva uyolalela ukuthi bekuthiwa. Iministry ya Elijah yayiministry yemandla. Iministry ya Elijah yayiministry lengathi yayieda ipressure lematima kule community bekaphila kuyo. Iministry ya Elijah yayiministry ye responsibility. Taking that mantle. Uthatha lengubo kwakusho ukuthatha iministry yemandla kwakusho ukuthatha iministry letawueda ipressure kubantu bantu abayithanda into letawuletha ipressure kubo. Kuthatha le ministry ya Elijah kwakusho kuba ne-responsibility ukandufo. Kuqala ke kwenkonzo ya Elisha. Sibona Elisha uyaqhubeka la kugcine khona Elijah wehlukanisa emanti nango adokwewela emanti uyawehlukanisa. Uthi where is the God of Elijah? Endike lokhu kusitshela ukuthi Elisha wathi wawuthi emandla akekho ku-Elijah akugod wakhe. Akatsho ukuthi where is the Elijah? Kodwa uthi
where is the God of Elijah? Akakhulumi lutho ngemenhle, akakhulumi lutho nge-chariot of fire. Kukhona into lokufuna siyiqonde ukuthi uma ngabe ingqebu yaNkulunkulu isetshenziswa uNkulunkulu, asibuke uNkulunkulu sengathi thina siya lapha esondeni la Reverend Zungu ngoba Reverend Zungu. Asibuke, where is the God of this man? Sifuna lo uNkulunkulu lo sebenzisa lo yamuntu. Uyabona ke lokho kusitshela ukuthi emandla ebukhona aNkulunkulu lophilako bekaphumule edukwempilo ya Elijah. Uma ngabe lo uNkulunkulu wa Elijah bese kala kulo Elijah, na kanjani kusho ukuthi le tinto betentiwa nguElijah utawutenta na Elisha, and le mandla nale direction ku ministry itawuba khona because beyingaveli kulo kodwa beyivela ngasenhla. Nona ngumbuto lomkhulu. Singa expect ukuthi lo mfo uElisha angathi aqhubeke inkonzo lebese lokhu iqhubeka ku-Elijah. No, njengoba mina ngingumprofeti osesemncane ngilandela umprofeti omdala. Kodwa na-ke kunemibuto lesicabanga ukuthi kumbe bengayibuta kangcono ivakalele kangcono kube wayibuta leyo mibuto leyo Elisha. Umbuto lothi uphinda wena uNkulunkulu kaElijah lo wenda Elijah wethembeka ngesikhathi sonke sive sakaIsrayeli singathembeki kuwe uNkulunkulu. Ukuphi wena uNkulunkulu lo wenda umuntu ethembeke ayedwa tinto tonke timvuma? Kumbe abuta umbuto lothi ukuphi wena uNkulunkulu wemandla lophendula imikhuleko yakhe Elijah? uNkulunkulu wemandla nakathi alingani iminyaka lemithathu netinyanga letingisithupha kwendeka. Ukuphi wena uNkulunkulu wena lo wenta leto tinto? Ukuphi wena uNkulunkulu lo provider ngetindlela letimangalisako empilweni ya Elijah? Ukuphi wena uNkulunkulu lo wente Elijah wavusa indvodzana yanange umfelokati nangya? Siyamkhumbula kambe umshunemikazi. Ukuphi wena uNkulunkulu lophendula umkhuleko ngemlilo? Kwethu umlilo ezulwini athandazelo, kwethu umlilo uNkulunkulu aphendule ngokuthumela umlilo. Ukuphi wena uNkulunkulu loqinisa abantu lase bathakathaka the discouraged? Ukuphi wena uNkulunkulu lo wethwala Elijah umsusa lapha ebusweni bami wamthola mise emazulwini? So kunembuto alamanye amagama lefuna thina si-approach uNkulunkulu sithi siwubuta sibe sinawo lo uNkulunkulu wenda nawo and nyalo sasime ngawe uNkulunkulu nakuloko ukuthi utawusentela. Makashala amanti ehlukana phakathi kwabonakala masinyane ukuthi emandla Elijah lebekasebenza enkonzweni ya-Elijah sekasethi kwakhe lo mfo wabiyela emuva shaya ehlukana amanti akasekho Elijah. Kwase kuyabonakala ukuthi hayibo kunento lanayo lo mfo, akusesinje ingubo ya-Elijah le nto, kunento lasekanayo lesingenayo thina. And-ke angikusho lo ukuthi uNkulunkulu uthi sekasinikile tinto silibale kulamenta, in myself included. Anginike uNkulunkulu unikile all the resources, human resource, whatever resource is just in front of you. Why are you crying?
take this and thinta lamanti. Sebenzisa lamandla uNkulunkulu lala kuwe. Uthinte lesimo lobhekene naso ngalamandla uNkulunkulu. Akusiyo ingubo, akusiyo induku, kodwa ngilamandla moya lenza umehluko, lahlukanisa ngisho nemanti. Bazalwane, asesime kulibala khala. Kanti uNkulunkulu sosinikile lokho besicela kuye. Sekuvele kula kuwe. Manje ukuthi kuta ngendlela lebe ungakayigadi wena. Njengoba naSolomon waqala inhlakanipho kwasuka abafati ababili lomnyala lethi wemntwana wakhe lomnyala wathi uNkulunkulu sengifuna ubone njalo ukuthi inhlakanipho ikuwe. Kwasuka waba nenkinga. Uyabona leti inkinga lo netinkinga kusho ukuthi wena une-solution. Angeke ube nenkinga left and right ube bethi solution wena. Leti inkinga titala kuwe ngoba sovele unesisombululo wena. Letinto tilethwa la kuwe ngoba nguwe lo nesisombululo sayo yonke lento. Lapha ke bamemeta bathi moya wa Elijah sophumle ethi kwa Elisha. Lesa section lena lesibonako yayingafuni ukuthi bani anwaye enhloko athini kwakusebaleni. Uyabona uNkulunkulu makenta tinto takhe utenta tibe sebaleni. Atifuni ma-argument, atifuni ukuthi uyifunde kangakanani theology, ufunde kangakanani iBhayibheli. Ufuna ukuthi uNkulunkulu mase akafuna kudemonstrate ngisho nangamuntu longazange akakhone kulifunda nakafunda esikolweni, kodwa ukhuluma into uthi uvula iBhayibheli umangale. So ke akazange Elisha athi hey sengimi manje umbishophi, sengimi umengameli, sengimi archdeacon, sengimi rector, sengimi priest in charge. Bantu babona ema-actions. Let's allow people to see our actions and judge what is the outcome. Let us pray. Baba lolungilese sibongile egameni lika Jesu umsebenzi wakho losowendile Nkosi yathi empilweni tethu. Tubeka Nkosi ubeke ukukhanya kithi. Tubeka uNkulunkulu wethu amandla onke usimangalise enzulu yezimangaliso, nzulu yemfihlakalo. Usambele baba wethu amandla onke ukwente konke Nkosi. Ukwendela kuhle nobukhulu nophakanyiswa nokutuswa kwelakho ligama Kristu wena lokhona ubusa namhlanje naphakade. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all now and forevermore. Amen. Be blessed, bantwana baNkulunkulu. Ngiyanithanda kakhulu. You are such a great inspiration in my ministry, in my life. Nisimanga kum. Diabulela mbongo wonke yokuthisela kuThixo ngamandla onke. Amen.